Aja balai hambai sini takuk no kisan ini sin mongpui lawo regradi. Ani mungke Brojendra Dev Burma angke koroksa Roktia Sora Baptist Church ni member sini Silver Jubilee haini bosor 15 January o sini Silver Jubilee nai abun bagai jeng iko tini 10 November जों वाटान लाइ दङ स्टेज रक खालायनो बागै ताइ गोबां मा गेट बो दङ गाबोन बागै जों दाबुन सिमिनो रेडि खायमा दंसाका कारन जेहेतु स्टेज रक अनेक वा नांगौ ओंखायनो चिन मथान हयते अनेक जना वार नानै गसिका आ वारनो जों दाबु तानै दङ अबनो पुसो गियानखौ जों मा पाइलायनै हिनै दाबु कुला जे रनाय रंनै जों तानै दंग्रा खाता balai hambai hengke nongni or roktia motha abo bo circle ni andaro klai khabo abo sini Jompongnagar circle ni andaro klai jak sini roktia sora motha kai hambai gai SNBA ni SNBA gai hambai hengke nongni o ruk phai bisi ter Silver Jubilee o norok abono naharlai khatung khajakai samung tangi tonglayo belai no excited nglajak karon Ishorno 25 বছর जों सुबुंगै सिनि गिजा सलि फाइमांका abo जों belai no tongthogoi dङ abon bagai जों abo preparation nai dङ abon bagai tini belai ke samunga ko kahaisi wa sur simise 25 ta tankha angke wa mlang 10 ta oro tai 35 ta angke total koita jani kha prai thangka na onek no 100 kasakasi tini samung tangnai rok khorok busur rok prothom lai जों tini emne 15 jona hai 15 jona hai ni bisingo tini mothani dikon tai khorong nei bobai ball Jubilee ni baganya ball ready khali dongo kangka sungsa watan mani grupo जों watan lai dongo ta engkai nini porichoi tai nongni motha ni bagai norok je Silver Jubilee khlaina bagai norok je chukung lai excited ding tonglai mane norok ne samungo boskango जों taibo sini channel reality sapainai norok bai tongnai tai nongni bagi bo जों surinai belai no hambai